I evo vidimo UHF opseg. UHF opseg gde je kao što možete vidjeti iz prethodnog snimka, nije bilo ovih harmonika i smetnji, gdje je marker broj 2, ovaj zeleni, i marker broj 1, da, te dve recimo ga smetnje nisu bile. Bilo je samo prisutna Orion na 422, tako je. Sve ostalo je bilo ravno i ovdje 390 i nešto, gdje je tetra, vidite sad oko tog signala 390 MHz, koliko imate širok pojas generisan od 22. trećeg kanala, ne znam tačno, gdje emituje u Pirotu digitalna DVB-T T2 televizija. Generatori smetnji na UHF DVB-T T2 digitalna televizija. Najvjerojatnije rade bez nekih filtera ili već ne znam šta, ili je abnormalno velika snaga. Prijemnik, to je antena, je obična kružna GP antena na krovu kod mene. Inače, ja se nalazim nekih 5-6 km optička vidljivost između predajnika Crni Vrh Pirot kod mene u Barič Šifliku. Kroz prozor se vidi.